Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timin beda salah situng jareta dari Habib Hashim Banyuwangi almarhum. Beliau ajareta lambak beda salah situng dia andi pesantren je raja pesantren nah dibudi na bara rabu kiai kak dinto mator ke nyai karena andi potra bini ning situng bah mator ke nyai le kak dinto mayu anan ban mone pakabina le engki ngereng ya mayu mone pakabina deki mula kabin nguceng dekor dina le kan tukang dekor masalah oh eki ngereng dibudi na mayu nyari aki sebawa le nyari aki kau sebawa na bara rabu tak ada cocok ler kapi nyari keponakan nyari kakan ponakan lap helap kapi dibudi na bara rabu kiai kak dinto ambulah corak lah putus asa kok nyari mata tak gelem nemu kebayan nak si pas tikel nyari mas nyari iyalah mayu kau nyari boleh nyari dibudin kiai kak dinto bangki nemu kok lele alhamdulillah pasera mas bodoh santri ahlak bagus tata krama bagus alim bisa kebaitang genteng ngereng terus aki ya mayu keng ban bak gelem male agak tipon apa santri ria anan bejing gelem masak kiai sekelas ajunan pas aman tuanan bejing api sana anan bejingan kuat ajan masyarakat ya mayu jadi ngedingaki kebentan orang istihara kada mun bagus terus aki mun tak bagus ambu je terus aki dibudi na bara rabu istihara nyai kiai istihara kelaku na kak dinto pas istihara na pada bagus mayu patrasaki ngereng lala jek dingaki ke fitnah na orang jek dingaki ke bentan orang engki ngereng pakabin singkat cerita kiai si pengasuh kak dinto gelak pas sobu ngomor situ lora si gelak si santri anan bajing kak dinto pas petiti pengasuh petiti kiai petiti penggantinya kiai karena kiai kak dinto penceramah pas pada acara mengakia pas yonceng benoreng assalamualaikum waalaikumsalam nyabis pamator eki napa ya tonda lengki bila laku malam kamma compok beda acara napa ya torna ajunan saya ceramah wongki ngereng siap keng saboran ra apa napa ajunan ya torna sukan sareng reng sepona ajunan pasera abana ajunan cereng abtina selama ajunan akabin kita pernah ngolatin abana ajunan je ngak napa abtina penasaran teroni ngak tekerjet si nyaman lo raja reng epan bejing jet lakar tak pernah entar ke pengajian engki mau tamu laku dibudin peleman pada rabu ke combon pas ketemu sareng reng sepobi ini tabangki sareng reng sepobi ini apa mak boleh jom punten abtina pada balon apa ya punten kak di pak ya paan mo ni sari jeng kene lemah ngak tak kira bede rom aja jong bede kak dimah ba ne ngak simini anan pan segala kakak ma bu biasa mo lemah nyari ajem tetang ke jong laku mun la celot kapi mo le jong eki dikale den tak sampai laku edonte para rabu pas laku nepan se mare perjalanan malam empah datang banyak jelet ya apa mak mo le jong punten bede balona apa nak ajunan ya torna lengki dom ke pengajian enjak seborana engkau selama odi kita pernah netek ke pengajian jong engkau selama odi kita pernah kenal ke kiai jong mau tompes ke aja sama kiai sekut engkau jong enjak ngereng dah pak enjak erayu bah dibudin gelem pada rabu keng berdesar tu kati mana apa syarat tu baan laku mun mangkat ke pengajian benseng kok baan ria ajalan berdayada engkau nonton ibu din baan engkau norak ibu din baan karena engkau tak tahu saya salam nak ke kiai eki ngereng berangkat kan lambat tak ada mobil lagi tak ada sepeda mangkatnya di center jalan-jalan di sini mari berdelah aku nak tukang syutingnya siapa dia bajar lagi kan Allah boleh lebur je ngenget tukang syuting nyaman apa entah si masuk YouTube jadi saya lihat ni dibudin berangkat pada rabu mangkat dapat ke situ jalan jejak reng anak bodi ada epan bodi budi mangkat dapat neng tengah jalan epan gak dinto pah mangki ajam nemu ajam tengah jalan pah naluri maling keluar boleh are kan maneman mon tak keco deki kok dapat dena tak temu boleh reja
Marin mu naik kening, kalah kan oleh dua, oleh cabisan bagi oleh aja marin. Di budin ya kalah joreng lah profesional, lah kan lalago na tak munyi sekali tan. Tekep pasabuk ke dalam jas. Ya joreng lalago na tak munyi je. Tekep mangkat antara pengajian. Kembung ngejas. Mangkat antara pengajian, wah debak ke pengajian orang ngatwat kapi. Allah, mata ale melora, mata ale menora. Wa abas, aba namun antara ke pengajian, pek kepek kitab kembung ngejasa. Gula menengah ke cerita nikah, mangki kamma bebasim, bebasim Banyuwangi. Di budi na wala rabu lora kak dinto acara mah. Ijak ring lebe git na acara mah. Pas MC gengku lora mari acara mah MC gengku. Ceramah yang kedua kami haturkan kepada ayahanda dari lora sebejing gela. Iya toren acara mah. Can bejing. Areng kau mentah maju tak areng ni serta anak lah kadung eko cak giai. Tak areng bah todus tangana. Maku neku mix tak bengal kau. Mayu kok maju. Ajunan ya toren bah. Iya kok maju si bajing bah maju dah pak kata panggung ngalak mik dapat ngalak mik mas sepak bah ketemu ben kancan e baba maling jerinya meto aja entar ke pengajian wajar kancan se baba teko jere meto se aku mik ya aba-aben maling mah teman bah usul kancan se baba usul ke napa embian tau saja ramon ke tobuk ini 3 kilo ra digelok ke embian tau saja ramon ke dak remah embian bi gule bi pertanyaan. Oh nyamanan boleh ni kan? Engki tare. Keng pertanyaan na unik ke? Dak remah. Embian beri pertanyaan kalaban pertanyaan isyarat, jawab kalaban jawaban isyarat. Gelem ke? Oh siapa? Siap. Tak boleh apa tak sekali ke? Siap. Berapa orang? Telok orang ke? 2 bini situng seorang dah 2 laki situng bini. Oh siap. Di budi na bara rabu bahatanya kan segala sudah ada atanya. Saya tak boleh apa entah. Bi ya si bajing ni bah jawab. Marah tanya apa? Di budi na bah beri isyarat enggak ring nyol ke mata. Nyol ke mata ya. Ada mau nyol ke mata tak ring usah terkop kada mari tak depan. Mbah terkop. Mari mun sate ben. Atau wat kapiring orang bawa padahal tak ada sing ngerti. Atau wat ya Allah, alim ongku ajunan ge, beri pertanyaan tak usah tanya, beri pertanyaan tak usah abenta, jawab tak usah abenta ge, alim ajunan ge padahal tak ada sing ngerti no. Pas nomor 2 pada Rabu, entek gelu kita alim boleh. Pas nomor 2 pada Rabu bah beri pertanyaan boleh. Marah aja tanya apa? Adi budin saya nomor 2 isyarat tu enggak ring nerkopo. Are mon nerkopo tak ring usah penteng aki. Bah penteng aki ben si bajing. Ya saya lebur saya nomor 3. Mbah bade bini tanya. Mak bini jangan. Mana tanya apa? Paham sobung angin, sobung ojon, sobung papon apa? Pas sebini kak dinto pada Rabu tanah ngai pemasok ke dalam berkat, le ingat nih pemasok ke dalam berkat, pemasok ngalak sesuatu wahai keluar. Ternyata mau keluar telur. Dan si bajing, jadi gun telur. Iya marin jawab nah. Enggak kak ajom si mari kecok segala. Ajare telur, iya si telur. Mbah keluar ajom si olen kecok segala. Tak kerjot ring orang sebede baba. Wali ajunan ge. Keluarin telur keluar ajam. Wali ajunan ge. Toron di atas panggung punya ring acabis para. Acabis jot ring tak kerjot. Keluarin telur bah keluar ajam. Makin embian mun bah bede ngak nikah. Bah acabis bila boleh sih nemu kiai sakti ngak dia. Banyak orang acabis kempel bah beda orang yang bipot terana kan biasa orang minta doa yang bipot terkak di sekai kiai doa kiai kak dinto kompai abdina kak dinto anak abdina malar muka wali nga ajunan ge alim nga ajunan ge bajan kiai peranying amin potran nembian kapi ni ka cereng aku la kapi amin
Tak tahu je kiai nama. Tiga cerita para Rabu kalau berempel. Parah lah. Ayo asar lah. Boleh. Mari remah mulai. Wah. Bang pore kiai kak dinta mon tai kerjain gitu kapi kiai. Suasana bek mendukung reng. Ngantok reng. Ada mau bahas serius lep-lep kapi. Wan. Di Budin Beleman. Beleman. Periksanin sareng putrana. Mak bisa jawab ajunan Pak. Apa jong mata bisa jawab. Kengkok cora ambu jong titi bajing. Alhamdulillah ko rajunan tobat ambu ti bajing. Iya jong ko ambu titi bajing. Nyamanan titi kiai. Alhamdulillah. Iya jong nyamanan titi kiai. Benyaan habis nah. Di Budina. Ki ko tobat ongku cek bungan abtina. Abtina ke ngatanya kada. Apa maginya penyatanya? Ajunan bapak bisa jawab gele. Apa? Men saya pertama, men si kedua pertanyaan saya pertama, men si kedua roh. Cereng tahu tangga cekapi. Roh pada maling kapi. Ya biasa jat mun maling tahu lihat bentah mun ngicok. Roh isar mun ngicok deh. Roh jat. Oh iki. Men si kedua, men si terakhir kak dis sebini ajunan bapak bisa jawab. Le roh kok tak tahu nak. Cuk siapa bini roh? Mapah bisa mau keluar telur bini roh. Ya ontong dah remahnya. Ya seorang deh jong. Kok paham bun je tak ngelakuin apa boleh sekalian deh terakhir paham bun. Anak apa? Ajam saya keluar gelak. Ajam saya keluar gelak. Iya roh keng olen ngicok jong. Apa? Biku lah sangku saktim ya sakti diri dimah. Jangan kau tak pernah entar mak de remah. Tak pernah laku bagus sakti diri dimah. Aro keng olen ngicok mencanam buah jangan titi kiai. Aning ki ngicok enja lah jong sekalian paham bu tak boleh. Di Budin para Rabu tabareng ben hidayah Allah, tabareng ben ridha Allah. Orang sejuba gelak, orang sebajing gelak di Budin pas ambu atau pet di Budin pas husnul khatimah. Le, ni ka gula ngabala ka panjenengan. Saya ngak gula matar ka panjenengan. Minabi panjenengan ngantai lain ngolatin situng kata sayaan. Saya ngak cek pasrak noraan orang. Bisa jadi seetorain beten kau leban para ajunan nalekan sobung umur bisa jadi lebih bagus daripada beten kau leban para. Lenang baiklah. Nang. Dan nama nang dah ia sepenting abah doa ki melarmu keteti orang saya selamat kapi amin dah ia baiklah. Teratuli atau ped dah ia baiklah cerak atau orang. Ja kau tak entar kau mendisa menengak ka pentan sesok masuk ke perut tetet ro lah kak pada dak temo tadi kan kuliah yakin panjenengan nalekan aku laku panggil sareng Allah malar muka husnul khatimah. InsyaAllah minabi ekalakoh sekatika dintoh sarang beten kaulah ben para ayunan cek dingin dingaki ka bentan orang pelebur ala kau bagus meskipun jen raja uji nah si penting abe kuat abe tahan insyaallah bakal titi orang saya selamat bangga sepol saya ampun sobung umur nak foto segi beda bakal titi orang mulja bangga sepol saya ampun sobung umur insyaallah bakal titi orang saya selamat kapi amin. Mayulah mulailah ya apa gitu Zurgibban dasdat uban bertemulah jarang-jarang maka akan timbul cinta dan kasih sayang. Mun ko orang mak lengon jeng boleh laga mayu apa aja tak ningin terus akhir kau depak ke rumah kon lem mbian tak ring guna loncak depak ku lagi lepas jalan tol kemarin tol ngantol malar muka ngireng doa ki terakhir doa ki malar muka si Haulin si mangken depak ka Haula almarhumah Nuryami binti Muhammad Halil kak dinta malar muka sareng Allah esa ora seteja tu sana nak foto na generasi ni segi beda malar muka paring dalam ceng umur malar muka peteti orang mulja kapi malar muka teti orang pecreh tunya akhirat selamat tunya akhirat beten kau leban para ajunan seteja si adu aki si hadir siang hari semangken malar muka sareng Allah tak epa kecewa epa tak hajat sareng Allah malar muka seteja tu sebeten kau leban para ajunan esa ora sareng Allah malar muka apolo ngaku laku nang swarga Allah nak foto terteti nak foto sesoleh solehah amin terlancar rezeki kapi amin janojan saja terlancar kapi amin ya marah terakhir Nisar masih macam aja anu. Mbian terlalu lancar dari sekian. Terus. Acara numpak alpat kapi dah udah. Terus. Ya marah. Kulan di doa mandi mun yang malaki. Dah mah gelem. Acara apa nautang kapi. Mbian mun macam nikah. Ya korang cari kerja ukun baca melolo, jak guna doa melolo. Mengguna doa melolo tak usaha tak bisa ya. Ya Allah, abdina taruh alpat ya Allah. Ingat din badaja ya Allah. Kan tadi usaha ya Allah. Jelar pat saya pada. Kemun doa sambil usaha insyaallah lancar rezeki kapi. Amin. Terus. Angkep kau jualan jamu saja deh. Gula aja tak ada.
Bulan di kancau reng bengkes andi otang telelet posang nyare bejeren kebejer laku sekat juta si bede posang taki benjero kena pahingak ka malam-malam ni nga alhamdulillah intar ka ATM yakin maleng orang rencana mun tu obang 1.000 wallahu alam keng kesokan Allah dibudina obang sinang ATM temai sisipi sekat tung juta now tangga kapi acara anu re gelem mun berusaha otang gelem kapi dia isere setan di otang dia makin sana ku umik daripada di otang pada tak nyaman dia tare kor syarat situ tak boleh agelak sanggup mian mun agelak gagal mari jadi mah sanggup jak bagi kau orang cocok larang mereka bopong ketemu ayo baca Fatihah ke Rasulullah nomor 2 Syekh Abdul Rahman pujuk Rabbah dia baca ayo torain mari pona tanggapi Bismillahirrahmanirrahim pesek ini le ada lah gagal lah cermat aku tak bisa cak agelak tahan biar mak titi tak bertaja ke malam-malam ngak nikah lambat saya kena kholin dan kana pentain malam-malam benoreng jena malam-malam unikan boleh dah mah huang Pak Huang tak nuang Pak Nueng tak nuang tor ngacam tor soki buh macam neng jena doa napa ni kena sehona mak apa benda doa huang abdi nama gereng jena tak tahu je ke doa huang kere tak mak tak ada bahasa Arab sekali je pun jena halin baan le nang minta soki apa minta ngerti ki minta soki sehona iyalah boleh soki pada Arab mayu enja tak beri nase huang kere lain ayo torain pesek ini pesek raja pada bayi birahmatika ya arhamar rahimin pon baca mbian pa banyak korjok nying ranying mari tak sangkureng gila makin lereng tero to kahat cocok nying ranying baca laut arisen tak gelem gening baca ya korjok le nyampole aki tak kok lambek bah bede cerita na orang minta doa terong ning arisen ke kiai bi kiai le beriin mbian sadet temen terong ning arisen agalambian biru siap kiai dekik mana jalan jak bentar sekali siap kiai neng ibunda je dekik siap kiai mangkat akalambian biru tak bentar sekali neng ibunda je tak ngening moleh campur lagi lah kiai lecek nyan ke anapa kau mai luk cak lecek kula tak ngening arisan ke akalambian biru luar dalam ni kawan ke terus kalam dalam biru ni ke abang tambian nale kana jalan tak bentar sekali ke ngaring bui ke bentain orang ngaring gila tak jawab kula ke abang nengek kamman bian neng bunda je sekening ke kamman ada jan gula sekuni oh ya berarti korang ada je bian dan insyaallah lancar rezeki kapi itu lancar rezeki kapi amin membawa rahmat ojen nikah kengereng saya kali naki doa ki teretan beten kau leben para ajunan sebede elo maceng balarmu kesareng Allah paringin kesabaran sesobung umur malarmu kesareng Allah papolong ning surga Allah sikit beda umur malarmu kesareng Allah ki paringnya selamat dan kau leben para ajunan setejen malarmu ki paring selamat amin al-fatihah bismillah sekak dintah daripada kaula korang lebih nanyoon pangaborah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.